ekimagenda kureba nange kyekyo ati naza kugura emyenda nintegarwa ati turi omukyangire ekyayoba wiboriyote oriyoba omunokura mutabire okutakubanza kukora nokuka ekyarani gira kyarani nasitama ntebe nasitama ntebe amaguru gakuma omwanya nakure ekinareba omuntu omutokine mubasa ayemereho obuyayo obubuzibu bw'ensi okuleesanga weekaleesawo okusindana okasindawo okuyisuka obunabire ensiibo mu kibata ky'amatatu w'entobo kireetwaho omumasita kafuliyataamu omunjenyawo azanzikyanga n'owekishokotonda wakireeteza ntungabo kizihayo zireereza omukazi bazigyokwezaaluma ogeriizooba nikiza ikyoliraki ayayesiimu wawe huyo rugale na chei obuyaga bwa China na chei ubanze mupule na kamera zibakwate ba mwete romungaro zamani wabale kunyonga bashechi iwe Arab Financial Services nibareba muryango Cartus Financial Services murya wewe mwete romungaro zamani mnaona mnongo nachi Cartus na mreba atanasi na mreba ai ndabaka murya basema na banyaba ati jamani wala shumzi mchunguzi murya wachiro ai akonja espaya magwane kana nyezo Okasi kwenda kumanya ndwate tugebyana nyezo chikati birechi ichane chuze chine chikati kandi kasara amana wako yake ngakuri muntu wanjweka muryachi mbona arakaranga zetu fashion yebali muno wanichi wambasiva chakara Kashitaterata ane yakomete bapoderna chi kama tani ke bayo roba yana se sede chikita nozonga ba ituza kuna raha ze fashion webali ono product sasa exkumacho Nachi, okay. Zakwati. No se. It's cool ya mna hizo machi. Unasanga kwa kalaji tutumzi. Kama wewe unasema takushambara sasa. Takuja wanaongelea sana. Niza fere za Kagame, apele na serikali wa kushoza. Kile. Aza kwenda kupasente. Ningena kuna ni boxes. Kuna na na sasa mkapasente
sesera akaseso kamwe kulimba akwenda kupasente mupendani echokubanza ekirango kyokubanza kiye kuchokoza twasanga gavumenti nayo ayinkweka z'omulupu bitabantu tukabanya mu mamu byamaza gavumenti nokuya kuza omulupu eka z'omu FDC konka obusuma bwabutalikira omumaka tubulabona nomanya obusuma nobutalikira omumaka omukazi niwakutana omukazi najambira omusajja nane emitwalo abiri yakabirizi abiri omusajja kwata emitwalo abiri akiteeka kusuma omukazi akola 15 agibika obula obusuma bwokutambula akwata etaano agyendeza meiti amugira kiroko genda obulimuterubetaki meiti akola emitwalo 3 azibika ayaho kumwenirira agenda kula ebintu ageze 3 kwakusikakisakake emitwalo abiri meiti asingowa mukyalo asinkira nyina ngwamugurire musa nyinakola emitwalo 14 azibika amugurira akana kemusika emitwalo 5 omwenyi wa arabs financial solution aba 12 nazita alikirabo 15 kamwe kabiri ati namako ati nomako namugiza daka umpogo ebigenesta mungu kaka piwe torezawe okunambera wonto azana watayika abadida association umunyanyo kabantu nasumana abakabera mubanje kumbyaba bida obabo nombe dijema ni manyo dijema kantina kwanje nanga za msike obona mbeda bima international akachira akima mjaba abasanda sanda yose mahali yewa kati sona hata kwa zima sasa ni ndio kwa kwa sekali ndio maana wanaongoro sasa korani unataka ukule ugondo azana watayika ndio kuregera kusambana nache atuma abatebe kanisa chose watu kuna kubi atezo sente ndaka bika kama nyina chile sente waje muhima bakapiga mambo kawaida nitakusema sasa yona muhima nafa Chosa chabo kwera no yaka pasente no keresha alikawa na akase aligoba kama mama mufta usenti ya usenti kama nenda kumaliza kwa baba Lucas kama azima yena kuyaje abari arai wewe bado mswali azabo mshina ile tamnyanya wena jamna sana kunisana na nyabo inya kusana ni wewe kusana na ibani yesta aza senteza hatari ndio kusafara bana Joshua wastamaka aituka Joshua mgine wewe kasati kailesta kaanga Mr. Apollo wa embassy primary mwebale mnonga kukagira kachayi Josh katanche asano oye bolese asano mtire Chelsea ngono zinga okana mwe mtire abazi wa Manchester tubalino Manchester United Manchester ya chisai Manchester oye okay Manchester kunitano kuna wale unde tano Arsenal tapira wa shilingi 10 sababu anjira mruba aliona ni ya Manchester Arsenal sa na kwa wale unde tano pata miniwa Arsenal tumanya goli tano makasi kuna Manchester Manchester
Odechi Arsenal yagawa umutwaro Manchester ine kubitana. Odechi Niziha Tingaha Arsenal ni Injinia Pemba kono wachi kwasi Arsenal pasem twala shatu Manchester Arsenal yasiasa kunyangu nini Manchester yasiaka kaka Arsenal awakuja Arsenal katera game itano tukwenda mbele ya mago Cactus zerisete tukwenda mago kale Arsenal murungume programana Arsenal murungume Arsenal murungume shatu Arsenal fitera Chelsea goli tano murungana yokanya president womi yaga nara Maniu Masya Zinigama Manchester United argumena Waji Etano Odechi Arsenal zinga Noza kitano Arsenal yata itu mitano. Okay. Kuna balena siempre unetano Manchester takonjio ezaroni usta Arsenal kare kuna siempre unetano nje takonjio na usta Arsenal muruguma man Arsenal murudevi Arsenal murudevi Arsenal murudeshatu Arsenal murudena Arsenal kakusi no dama Arsenal yasiate kitu arena Arsenal pekumita tukataka kubali. Mareno munesha. Pigwa na mtu anakokono tarose. Ikamare. Arsenal murukume. Arsenal murune. Okay. Arsenal murukume. Arsenal murune. Pasema na wanyama Arsenal. Ziperez. Ashiza. Okwai kurungama. Neza Maniu kandi iwapo bila senta zabani Arsenal na sarifu mitano na mstari Manchester United loja kuwashwerera kae Arsenal ile mtwaro benane kumitano Manchester ile kumena ayezeza Manchester ile kumena kagaga Arsenal ile mtwaro benane kumi Arsenal kume Arsenal kabiri Arsenal kasatu Arsenal kana Arsenal emerudi etano Nindashala district ikinia wambana lake nakaba dande tukwatangalina district ikinia watunga mo abamateka kega mwesente ngena zutwara ngena chimarenge naza kukwata chairman Yosifa Kusharu iwe Stama maka stama Faisaro Faisi yemerero kustero munga asumani chukwa mungano wanji abasiramu nimbakunda arobo sibesa itano kajengetera asi when asumani onore disiplinea wa tungamo na kwata sentes zongere mikora shatu zumuhereze tukore kora ikomisi y'abantu bone Kama gambe wata master mangai. Kama gambe na lake master mangai. Omushole yakai. Tubachweza. Okay. Echira kochoku banza. Owa. Echira akaba gambe kisanga na utachimpezi. Echira kochoku banza. Kokutire ni magambera obuyaga bwakachina ubizire kome tukwebuiza kambala ushamoma komedi ya watu wala na nyonyeka umutai ni kuma na baza kucheka chirudi but that is not good so na nyanjireyo na jira mwana bana
kira mshipero na zamani na mwenda kumizemu komedi ya nao kubanza ukwenda kubanzura ugu ainefundumenda kansala uga kurushe bige mtele akabare tumachine bamweta abu uwe hana aho kubanza hata modestika ba aha ente aha enyama aha enyama aha engoko aha embuzi aha ensemu aha ebinyomo aha ebihimba aha engereza engoko iwe yakisibura kandi yongeye ikintu cy'amani titutambanyika nitambara n'umucara wanje iyo tatungura mnonga niyo makarenga nokorashi kugira ngo mumanye kukashwera umucara rwego aha nibyebyo wakakakubuza abu ekimwagenda kureba nange nikyekyo ati naza kugura imyenda nindimanwa ati pesa na kebanga okufana nyanga fikare kwenye wale kuhokana okisa kuremye turi omukyangire ekyahemuke ekutaba takusimanya ngo mahereza ka China emuke ati naza kugura imyenda nijya tubampereze y'abana jora gavumenti ekatuyamba yawekide tubakorera omusoro oba kunishashura omusoro oba kunimunyaga ogabuliro jako yokana yobana ebyesongolo kukolaganya esongolo ekyesongolo ekyahatabire ahansi y'iguru areba tumakinge tukaba twesongolo ekyesongolo mukyokubanza twaza omukyakabiri twaza omukyakasha ekyesongolo kyatama tukatale itwa abana bato kuturikura tubyaba bahango kandi barimo naye shongoro ekeshongoro naye batakufaho ekeshongoro kyakisa nakire hakiringa inemirwa yigire yitakubasa kukora ekalisongatire kati tikuvuga motoka ogwikurekire agamakutuga kukaguri tikuvuga gali nangwe nanoreka system totukamirenzo yabawiba ogoruka tukakoradiyezo nawe wimboyote oyowiba omuntu okula kumutabire okutakubanza kukola nokuga ekyalani gira kyalani nasitama ntebe nasitama ntebe amagulu gakuma omwanya atikakubuze nakule ekinareba omuntu omutokine mumugobasa aimemeho aimire byona tikuba obufumu olwale tubasira mubafumu
Abantu bamanywa. Baba. Yechikura ko kwasa kora ndo babena sisi. Nipa ya Joshua bakao unamusi. Joshua ndio kukata Mungu mawa. Joshua. Yego. Okuwa mwe. Dai tulisase aiwizi na jamaa kazi kwa kuelekea kwa akari Joshua ile kwa kufunga kwa Joshua ile chori. Somo kamera abu ne kansa na district to musheni kumjero mtazamani unaona mmoja. Ati nikamwambia mroge vitu. Our district na municipality. Okay. Baada pato msingaro. Kwa kutumia mungaro. Yoda haya. Aso kapita sana kasaba. Joshua ndio ningiza. Torudawahara ugoba kabana bisushiri abaza ukumusina nabaka ya kupingana wena bisushiri n'ekitoka cy'ikistinga kumani ubwo meta Aro. which Aje na fumo mukira mutwe. Atiwe. mameta Chris Ate tanse. Bueno kandi Yabakizo. bagira muminya mugufu ano tu Ati. Omuwera yabamuringwa. Tiku mukwata yibe. kumutera mungaro zamani abu niyeniza kubaletero nisho konga eberebera ikirango cyo kubanza ubushuma bwiyongere mu bagari ubushuma bw'ibigari n'abateruza ubushuma wagihaga bwiwe musi nakwate musi asiteko mu modoka kukaga hampu za rutando zitera bikususuka atabashuma bw'amagezi bakwate kishobora kusiga mu mabuye musi bakwate mu modoka kusiga hasi ate musi bagagera uworomo n'abandi umonyo kuhindura kozireki imbuzi batutwira ekindi kamagira nti oyetandala bintu byona oyetandala kupanga omukyalo kuleberera by the way omuli myaka nabye ekiteta kyaziramu ozobona kyenda ekiteta kitali kyakyo subira ekiteta kino ekisika kyabati kyakumanyikiisa kiro ati kiteera bodi ekiteta kirya kibula kukireeba ate ekiteta kusoma kyenda kusinga kyabati kikuneura kandi nibiri akimanyi aizanyi olw'omuguha ekiteta kitakize ekiteta kikuraho byabo ate ekiteta kyekyozo tukize kyazanga wakutalo kyagambe ebigambo bina tebanyanyamana tebanyamerera kyokumanyisa kitali omulimwiti kiteera n'omulimwiti nasanga omusinza nyo mulimwiti hati okukigamba ebyo ekiteta kyekikazi tukikurra ekiteta olya nigiraba amagala ekiteta ateera olwitali wayeza kwiruka ekiteta kitaba omunsumbuza omukazi wakye kutamba kutanga tabayerayaba oyerayaba ebayerayaba tapati zange zikupire nanasyoza zange zikupire wakuraso kukiringa tugamanyirwa ekiteta kyabagari mukibagari kokakawajato wasigota kamusanga tukamokombakagami wasigota tenakula roli zikazitakagira obwere byabantu wazomushaka kukuzomushaka katakalokokire bikunejabazakashobora nakugenibani kutakomushaka kachaina tereko Ugombe
TikTok basaba n'abantu batubiteka batukwakira sa eroka. So organa yenatu musasi
But meanwhile, God Sir Enoch, I speak English because I should be able to tell you Yes. Yes. The rat ran out of the house. Begin the house. The house entered the rat. You already win. The competition. The rat ran out of the house. Begin the house. That's how. The house. The rat. Mr. Chairman, I want to speak this in financial so that the point this man can understand me on which I am considering. And sir, who is speaking that fire is beautiful, that water, you iwe, and when you are standing, when you are I want to bet what I see. Now, when I need to bet out, it should be with it. But I want to touch one second. Save the bet. Go kind of question my children in the village. It's better than talk. So they don't get a better than and the bet is water is better than fire. Come out in the woods. Oh, my God, when I get your thank you, Mr. Chairman. Process. That's how you get that. You see, where is it? What did you know? What I wanted to say is a question. I can't find out what you Moses at home in a point. You wait while you put in a point. Moses, you are going to come. You actually was one. And thank you, Mr. Chairman. Proposals. Bless you. I can take another and give up. I have still have some discussion which says water, fire is equal water, but they have changed it. Now we don't know what is happening. Omuzindario yakuta off, omuziyale. Omuziyale kapwiti. Abeko mabachi kimzindario yabatoko. Omuziyale de kamuna masoi. Basi, give you the galaxy. And thank you, Mr. Chairman. You better I see. But I see that one, the government, Hallelujah.
Yeprano yokwera kuke mananga ndango rita shitara osakanya mama. Rabakashete mulu. Rabakashete mulu. Ni deve zetu kwa kungana kuitano. Mozare yokwera ngandra. Kataka mulu shitako. Nama kataka ya wo. Wemare semu kama khonsa. Ni devo mchende yashe yeraho ngane na nilo. Ni devo mchi. Alkwenda tule msao. Soburu mchange bolita. Nakase. Eli soba nufumana. Weta kasi awali. Eka pasale. Nakas. Eka teka show. Jesus is a living man. Lord God in us for a boy. Jesus is a Mukwas. Lord God in us for a boy. Oh Jesus is a living man. Lord God in us for a boy. Jesus is a living man. I rebuke fire. Standing at Jamo Kumtuara. Wait. Don't start to change. It's good. Zia was alikuwa tayari Dieu kataka ile mtwara kuisha kaktus Pasiwe bantu baranga we muchese mbeshogore sheria mama sheria o sheria mama sheria iyo mkwata